iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Pasensya kayon no tattalaang manan a maka-upload kami iti baro a drama. Nagbalin kami ngamin abisi kadagiti napalpalabas nga aldaw. Sapay kuma, tadi kay tumauma amang padaan kadagiti baro nga uploads tayo. Ti pakasaritaan nga intaikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, a nagpailinged itinagan a Sander at taga La Union. Kastoy man ti surat ni Sander. Dear Miss F, ilinged naklaangan itinagan a Sander. Taga La Unionak ket baro akpaylaeng iti edad ko a 38. Ti padas ngayon nakistoryaan ita, ket napasamak iti agtawen naklaeng iti 25. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay na, husto ko manday ta pa naging inom mo, Sander. Manon nga aldaw kasta ka, anak ko. Bayandak lang, nanang. Daytoy lang ti amok apamuspusan. Tapno makalipat ha. Di mo kumamat papasan ti bakim, anak ko. Si kantumit laeng ti agbalin ang nakakaasi. No kastalat tandar aramidem. Unay mo't ngaminan ti kasto agasat ko. Lalabit asana da kayo kini Rowena ti para iti tunggal maysa. Isu nga awate mong tigasat mo, anak ko. Anya launay ngamin ayat tinagkurangak ka ni Rowena. Tapno isukat na iti sa bali. Ited ko mo't amin kan ko na. Magatang kan maalan na ti kayat na. Nasingpatakan ko na. Ngamlino ko naklaan. Nagsakit na nang. Nagsakit. Awan tinagkurangam, anak ko. Sumayat kit di day a babae. Saan ang makontento kan ka, iso ang nagbirok iti sa bali. Jak sa maklon ti kasto yung aramid na kanyak. Birukak ni Rowena, kanday di lalaki. Tabalsak ina. Ay saan, anak ko? Agparbang ka kuma. Saan ang nasaya at day ta apang panunutam? Hustong aminan day ta apa naging inom mo iti arag. Agtrabaho kakit ding agtrabaho. Iti kasta, makaurnong ka manan. Patyak ang makabirok kan tumitlaeng iti nasaysaya at ababae, ngem iti dayjay a Rowena. Imbagman tanapan nagtrabaho di anak mo bakay. Wen nga rod lakay. Kunakit di no awanan apulos ti denggen na pambagbaga. Nasda awak laengen itay makariingak ta nakarubot meten. Mapan kano agtrabaho. Ay, kinapudno na masyanak una iti anak ta. Talaga nasaktan iti pananglipot ni Rowena kenkwana. Ay, wen nga rod lakay. Kalay sa laengen ti kurang. Tapno na an-anayan ti panagasawa da.
Ang kasyikit din tinaramid ni Rowena. Uwan nga rod Ay, tinasayat nga aramiden ta. Di ta maumamang palpalag ipiti anak ta bakit. Kasano kat nabaybayan nan ti trabaho na. Danda ni makabulan ng aday talaagin inom iti arak tar aramiden na. Maumaakpay kit din ang makangkangag iti Rowena. Puro Rowena ti sang kabalikas na nukasyay ang mabarte. Naimbaglangan ako nam. Tadi na pa'y nagkalay sa akin ni Rowena. Ayun amangan kit dinudakdakkel pa'y aparikot ti ipaeday di ababae. No nagkalaysadan kin ni Sander. Sa bagay, adam nga rod pagsayaatan na, ti panang loko ni Rowena iti anak ta. Ha? Namuan tayo nasapsapa ti madi nga ugali na. Pinagkwartaan na laang ti anak ta, ken liniputan na pay. Pudno adi kan umininom iti arak, Sander. Angam di kan samutin mangmangan gapu iti katratrabaho manakaw. Saan man nanang? Mangmanganak mo ta? Mangmangan ka kunam ngam ne. Kimutong ka nanakaw. Saan akas tatisigod apam magim? Nalukmag ka idita kayo pa'y kin ni Rowena. Nanang, pangasi. Di unda kamatan pa'y day tanagan. Namimpinsanin alinipat ko day tao. Isang oray da kayo katlipatan nyo matan. Sander. Awanan ti rason pa'y tapno lagi pantayo ti tao api manawan. Panipon ita. Ikatan nyo amin na napakalaglagipan kan kuana dito'y balay. Amin ngayon intad na kada kayo kanitatang. Ibal lang. Unay padawat yan. Takas tamat karamida. Ang sayang ba't dagijay anak ko? Kan may sa kwartang matlaang tinaigat-gatang kadagijay. Uray pa'y nanang. Basta tong palad nyo latta ko man dagiting bagak. Sana bale? Masukatan tumot la dagita. Gumatang tayo iti baro akagawahan tayo dito'y balay. Ipadawat nyo amin ng dagita. Iti kasta. Mamimpinsanin ang malipatan tayo ti tao amang lilipot. Maria bakit? Apay ka de lakay. Awan ka diti man madlaw mo ka ni Sandar. No kasta, nadlaw mo mat lakay. Panagkunak ka nagsublin iti sigod ti anak ta. Kanayo na naragsak. Makikidanan amangan. Masapsapa pa'y nga agawid ay. Wan nga rod lakay. Kan limuk magpaikit din Kan kanayon ko makita na kaisam. Tunggal igam na ti cellphone na. Ewan, husto ka. Nadlaw ko maday ta. Masansan nga gistambay iti indayon nga da iti sirok ti mangga di taro bayan. Mayat ti isiman na kinukwa. At dangatan kasukat ni Rowena nga iso timang parparagsak iti anak talakay. Ay, dayta ti jak masungbatan bakit? Ang nukas taman bilang ay ka nagsayatan nga ay. Ang damagam to man iti anak mo. Iti kasta saan ta nga agpugpug tulatan. Ay na, masigurado nga ibaganan tumutlaeng. Nubilang pudnuman ti atap ta. Nga addan baro akayan ayat na. Ay kat nagsaya at unay day talakay. Ay, sa bagay mo't kindi Ay, sapay ko mga ro, tapod nung adan kaayan ayat di anak ta. Nanang, dumanon tayo nintong bigat. Ha? Dumanon ko na anak ko. O nanang,
Kaya't kung ngay kalay sa ni Gina, iso adumanon tayon. Ha? Ay iaguray ka man, Sander. Kat no awan pa'y mat na puutak nga inyawid, kan inyam amom akayan ayat mo. Ita ibagam adumanon tayon, tagkalay sa kayaw. Wen nga road, nalawag tinangagyo. Dumanon tayon. Ay sus Mariusip, agtagtagainap kan sa anak ko. Ninanang met, sa anak nga agtagtagainap laeng. Pudno ti bagbagak. Dumanon tayon. Iti kasta, makapagkalay sa kamin ka ni Gina, iti kabiitan na panawan. No kasta, Gina tinagan ti kayan ayat mo. Wala nang. Taga-kabangi ba nga barangay? Agtrab-trabaho iti may sa Atranchen House ija ili. Ang nabiit kayon sapay mo't anagam mo anak ko. Kan may sa, kaslaawan mo't nadakdakamat mo ang nagkita kayon iti personal. Nagkita kami ni tinaminsan nanang. Iso na lang, tanabit kami lang nagsarita. Taur-urayan ka nung amin ti boss na. Ay na anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Saan mo't kat apasalip ti mga sawa. Amumpay kumaanasaya at day ti babae. Amamo ko ni Gina nanang. Imbaga na amin kanyak tinapalabas na. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo. Basta dumanon takit din inton bigat. Nanang! Nanang! Nakita yung ba din ni Gina? Nay, ay saan mo tanak ko? Apay, awan ka di iti siledyo. Amangan mo't no aday ti kusina, wano iti banyaw. Awan! Sinapol kon iti unag ti balay sakbay arimuarak. Awan na talaga. Ah, ay kat napanan ng arudan ngay. Alangan mo't arimorlatan asaan ang nagpakaadakan ka. Aguray ka. Apay kasta tilang ang anak ko. Kasano kat? Katanya, anak ko. Awan mo tanti traveling bag nga yan dagiti kaus na. Ken awan pa yung tisling bag ko naglaon ka dagiti parwad mi di kalman. Anya, Agraman ti suot ko idirabi asing-sing. Ken tay nginginaan arilok. Awanon. anya. Ay, unay matentikas di nga inaramin ni Gina iti anak ta. Bakit? Iska amur gayam. Kampay iday, makikalay sa. Gayam, takawad na ti anak ta. Tiawanan ba'y na babae? Ay, wan nga rod lakay. Kasanumot ngamin, darasudos di anak ta. Binagaak itin, ngamdimot dimngag. Anya ngay ita. Eh, naska na matiliw da Gina. Iti kasta, saan na namang loko iti sa balay? Bareng ano matiliwan dagiti pan nakabagiti lintag iti kabiitan na panawan. Ay, unay mo lang arudan ti gasat ti anak tayak. Naglakan to man ngagtaltal kadagiti babae. Ay, Gaputan na pintas. Sigay. Ha, apa? jakman amukin ni Sander lakay. Nasirib mo't iti panagkunak. Ngam numay papan iti babae. Awanan. Ay, kat isumot ati makuna a weakness na. Bakit? Ha, kita ti anak mo. Adaman na ni nga inom iti harak. Sigurado akas tamanan iti manunga aldaw ti aramiden na. Bayan tapay laang lakay. Ay, Sigurado ang nasakit tinakam na. ay, Iso akas tamanan teacher na. wala. Barang may liwliwag na tumila nga dagos ti naramid ni Gina keng kwada. Bakit? Ano sam apalagipan ni Sander, ah? Lakay. Hindi na panalawas saan na nagawawid iti dua nga alda kung dua rabi eh. Hindi nagawid adayin sang po na babae. Ita sa bali man na babae. Ay sus Mariusep. Saan na may parbeng ter aramidan dyan akmaw. No namin anukon a binagbakaan lakay.
Ngam awansan at talaga tidenggan na. Ay, di ka maumuma mang bagbaga Bayan tapay laang lakay. Patsik ang makaamiris tumat laang ti anak ta. Makaamiris taw, inton naladawan ti amain. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Milyo? Anya nga ti amom, no makaalakit di iti sakit. Gapo kadagiti agduduma babae apakinanaigan na. Ha? Ay sus, iyad adayom ka di apo. Iso apalagi pamtuman dyan nakta. Kan may isa. Amangan ki di may no adas asawa dagita babae. Inton kwan, da ito manin anak tati nakakaasay. Nagbabawin taw, hanggang naladaw ton ti amin. Iso abagbagam ni Sandar. Nagkasangbiag ko tintad no akalakamak. Ta guston ba yan nga uray no pakataya. Di mo pinanunot. Ta awan panunot mo. Insukat nakti sa bali. Siyak tay inka inwaksi. Anya tayo siya. Kasla dagsang sangit dito sa ano na nga tayo. Ano parpar mataklain. Ito lang ko kininti magnuta makaawit na ron. Insukat nagti sa bali. Nagturong ka akin, kumpari. Nene. Talagang dagsang sangit, Kasla masasidag. Kasla di na malabsa ka waiting shed. Ay, paiman. Asino ka? Abay nga, daka dito waiting shed. Iti kasto nga oras, Siya na tinagan ko, Uncle. Imbati nagdito'y tinangampon kanya. Ngamin, di nakanon kayat. Ngamin, nagdan anak da. Amangan no kaya't nagngamponan, Uncle. Awan ngamin na mo kapapanan. Agsingsing putak. Promise, basta lakit yata pag naida. Ako Sige, Uncle. Pangasiyo. Agkagat ka nagsingsing putak. Promise. Ado dagiti amo ka trabaho ito nagtibalay. Sigurado makatulong ang kada kayo, Uncle. Hoy, Sandar! na kayo muna na. Ang payakasta tila ngayon. Kas kailan makaung ungit. Ay, naanak ko. Agparbang ka kumamay. Awan ka din nasaya at nga aramidam. Amom ka di at child abuse ti kastangar aramidam. Nang yawid kay... Nanang, mistake ti pampanunutan niyo. Kabayatan ti panagnak nga agawid di dirabi Nakitak ni Shania ti waiting shed. Agsangsangit. Agpakpakasing ampunak kanon. Taimbati kanon tinangampun kan kuana. Isungay nyawit kon. Ninanang mat. Advance talaga ti panunot yun. Ala, sumura ka ko ti trabaho. Da kayo pala ti makaamo kani Shania. Kaasimot ng papanawan tayo. Isungagyan pala dito balay. Ado kanong ti amuna at trabaho iti unag ti balay. Sige, mapana ko. Tapno jak maladaw na nang. Sige nga rodanak ko. Agan-anad ka. Sa paum ti agawid inton malam. Taggigiddan tayon ton amang rabi Una nang. Uno umuna kay tulatan namang rabi Amangan numaladaw ak nga agawid. Narespitaw ken nagagat nga ubing ni Shania Imbag hamon lakay. Amo na amin at trabaho iti unag ti balay. Aginaw, agwalis iti unag kenruar ti balay. Agpunas kadag iti tawa, ken amo na pa'y ti aglaba. Isu na laeng ta saan sapay unay a makagilgil kadag iti dadakkel a jacket, ken pantalon. Ay, man ti ubing akas ken kwa na bakit.
Kaduan nga ubing itang, kaday talag silsilpon ti kukwenda. Di da pa'y kumaibaunan ta nakatutok da kadagiti gadgets da. Wan nga rod lakay. Naiduma talaga ni Shanaya kadagiti ubing ita. Ay, huwag gayam. Anya nga ti plano ni Sander ni Shanaya. Apay talaga nga ampunan na. Kastamot ti kunana lakay. Pagadalan nanto kano inton umay apa nagsisirek. Nasaya at no kasta. Awan ti dakes na no ag nagadan dito'y balay. Nagagat mait. Imbaglakad kadwata mo dito'y balay no kwa. Day talaang no dantoki di umay mangsukon keng kwa na. Panagkunak saan ang mapasamak day talakay. Ngamin, sigun kadagiti istorya ni Shanaya. Inampun kano dagiti baknang a pamilya. Angam nakakaasimat kano ti pampamay andakan kwa na. Natay kanon dagiti dadakkel na gapo iti sakit. Payawan nga tat kakabsat na. Wano kakabsat dagiti dadakkel na. Day tatijak ang mula kay. Agam no kastantuman bilang. Awan mo't parikaw. Addan tumatan kin ni Shanaya dayta. Mabalin nanton ti agdesisyon abuk-bukod na. Sabi na tayan ko. Anda matulas ko na. Ada dito'y waiting shed. Ket. Ni Shanaya ti nakaturog iti abay ko. Nalaos ti Bartek ko Imbaglakid din. Pakinabalak pa iti dimanon dito'y waiting shed. Shanaya. Naya. Ay, saan kayo ka din, Bartak, Uncle? Ako, apay nga da ka dito'y. May nilolo ka nor itay ijay balay. Imbaga na ti kaadam dito yung waiting shed, Bartak. Saan ka mat amabagkat ngayawin? Isungay niyagan kan ay iti ulas mo. Didak kayat ang palubusan da lolo kan lola. Ngam impilit ko ti may dito Di ka mat kayat apanawan. Isoabi nantayan ka. Aging ganay turog kumatan iti abay mo. Shanaya. Saan ka na Bartak, Uncle? Uwan. Sanan. Ngala, agawid tangarudan ay ijay balay. Ijay tanya ituloy ti maturog. Naya? Naya? Shanaya? Ay, amang ano nakaturogan. Naya? Nakaring ka pa Shanaya? Apay, anya ti mapaspasamakan ka. Nanang! Nanang! Masakit ni Shanaya! Nanganto ti gurigur na! Umay kayo adagos ditoy! Aywan, mabitla ang anak ko. Mga lakla ang iti banyos ko kankwana. Darasan nyo! Nalabit ang nalamukan iti panang bantay na kan ka ijay waiting shed. Iti nabarbartag ka, Sander. Nanang. Anak ko, agbalbaliw ka ngaminan. Isublim ti sigod a kababalin mo. Saan ka mat asigod akasta? Panagkunak kat blessing ni Shanaya kan ka. Kada tayo a pamilya. Iso apang nga asim ka di tagbalbaliw kan. Idyamon ti arak. Aginom ka man ngam kontrolam. Kan saan mo kumamot a kanayunan. Si kamot laeng ti agbalin to a nakakaasi. No kastalatan ter aramidem anak ko. Nanang. Saan laeng anasingpet. Nagagat, na respeto, ken nalailo pa'y nga ubing ni Shanaya. Saan anarigat nga ipatag, kas anak ken apoday tiyay nga ubing. Patyak adumakkel tumet laeng anasingpet, babaan iti panarabay tayo kan kwa. Asino met ti ubing ang makaaramid iti kas iti aramid anakan ka. Agasamet, tamapan nakabambantayan, kan ik-ik kan iti ulas mo no kasya nabarbartag ka.
Itimplaan na ka iti kape. Pakanin na ka. Kaidaan na ka pa nga uray na sangsanger ka. Panagkuna ket imbilang nakan kas amana. Isu nga ibilang mo ko mga ruden kas anak mo ni Shanaya. Una nang. Ikarik nga idya kong tagbartag. Ipamaysa kong tagtrabaho. Agurnungak para iti panagadal ni Shanaya. Ketap no mamaminsa ti pananglipat ko iti sa managlabasak. Ipamaysak ti mga sikaso ka ni Shanaya. Kastamat tin iti trabaho. Igaad ko ti agtrabaho. Nangruna ket agadal to ni Shanaya. Masapol asaganak ti dakdakkel ton nga obligasyon ko kenkwana. Ay na, maragsak anak amakangag iti dayta anak ko. Namnamaam ti suporta ken tulong mi kinitatang mo. Uncle Sandar, okay lang ka di? No awagan ka iti daddy? Ket wala. Okay lang kanya. Kayan pakaragsakak unay, no kayat nangagbalin adadim. Thank you, Daddy Sander. Agyamanak iti panangayaywan mo kanyak. Nang rona no kasding agsakitak. Thank you very much, Daddy. Awanan yaman na, Shanaya, anak ko. Sabi ko ma, tasaan kayon nga agbarbartak? Awan, saanan? Ikarik dahi anak ko. Sa anak ton nga agbarbartek. Agtrabaho akon. Iti kasta, makaurnong ta iti pag-eskwelam. Agpaiso, Daddy? Wen, punakmet. Promise? Promise. Pexman? Pexman. Mamatay man. Agyamanak, Daddy. Kat promise ko mat, ngagbalinak to anatulnong kada kayo kada Lolo Milyo, kini Lola Maria. Agsingsing pa nak, agadalak analaing, itikas na, makaturpusak. Aywanan ka, aging gaalumakay ka, Daddy. Uray anyan to ti mapaspasamak, sikan tulaang ti dadik. Ket numan bilang alaundak to dagiti pudpud no a pamilyak, agsubli aktulatakan ka, Daddy. Ket aywanan kan tumat, kas iti panangaywan mo kanya. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Kas iti sigod makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Steve. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kinapudno na, binir nga sandak dito'y lugar mi iti major. Kayat nasawan, major problem. Gapuday ta iti kinamannugal, kinaartek ken kinababaerok. Pagyamanak unay tanasingpet tinatumpungak nga asawa. Saan akas kadagiti dadduma aday talaeng putak-aputak ti ar-aramiden da no kasjay amabartek ti asawa da. Isu na laeng tauray asinumat nga asawa, mauma iti kas kanyak aklase ti asawa. Sigurado amapnuan ket agpatingga ti pasensyana. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Aldawan, di ka pa imot nakasukat. Apa di ka umay? Umay ijay? Sa dino ti papanantala kay? Apa nalipata mo? Ito ti kasanga di anak ni pare Anton. Ay, ita ay kunak no inton maminsan pa'y asabado. Ita nga rudain. Ala, grubot kan. Tamapanta mangal daw iji balayda. Kasla masadutak matan arumwar. Si kalaangan ti mapan. Iyaway dan naktulaangan no adda mabati. Umay ka nga minin
Ang kagsukatan, turahin ka. Ay na, anyan tot orasan ngay. Kat nadyak pa'y nagdigos. Mapan kakit din. Agbati ang kun lakay. Sige, sige. Sikat ti maka mo. Mapanak nga rodan, tas ang butik ti pangal daw dyan. Iyawitan ka tulangin. Uray awan isang pet mo. Basta agawid ka adagos. Kang runaan iti amin. Jay limpyo ka. Saan kat ayay na barbartek ka manin asumangpet. Wan. Sige, mapanak ko. I can stop loving you. I made up my mind to live in memory of the lonesome time. Ay sus, nabarbartek ka man, Manong. Don't worry, my sister. Just a little bit only. Ay na, rab-rabi ngam adda kakit din dito'y apumanag na. Walking street nga ron, may kabagis. Ay na, walking estate asasawam mo't, Manong. Di mo man amon, tilawlawatam. Yan, Alam, tama. agawid kakit din, ta sigurado nga urayan na ka ni Manang Mirnay di balayo. Yes, of course. I will go home right now. Ta kundi English ka pa'y mo't nga ron. Yes, sige. Panawang ka dito. I will go home na. Bye-bye. Oy, Steve. Bumangon ka ditan ah. Steve. Durasan makan. Malaman ah. Bumangon ka ditan. Taing kamanganan. Awan pa'y pulos impaunig mo manipod itay bigat. Ay, nagpanaas agpaiso ti tiyang ko ah. Anya nga tinluto mamasita. Nagdengdengak itay aldaw. Prito abangus asi nagpawak itinatang. Ay. At dapay mo't nabate. Ison ati sidaam. Ay, jaksaman mga pangalan. Iluto naman lang ni noodles. Loka med itlog. Sige. Mabiit lang nga rod tamang luto ang itinudels lakay. Nagyaman na bakit? Awan anyaman na. Ala, bumangon ka nga rod ditan ah. Ta sumaruno ka ijay kusina. Wan. Sino jay kadwam, Steve? Apay adi mo padanunan ditoy? Ha? Ay, kuwante. Saan ko akadwa tayo dyan? Nakagitan ko lang di tagdan. Kasano adi mo kadwa kat nakitak anak ka holding hands kayo itay? Ay. Nantimot. Damagan na pa yung amin. Ay, sos, Steve. Aging gagayam ita. Saan ka pa'y lang nga nagbalbaliw? Sa nabalante, tadyak mo't isuksukat sa asawa. Naynayunak laang. Uray kaskas ko. Good buyak na tamat, ante. Dakayukit di mo. At itibayad ti silicon beans ngayon deliver mo di kalman. Ay, 20 mil amin data. Imbawas ko nga minan dagiti inalam idi nga abono kan sabidom. aywan, ante. Awan pa rin ko titidayta. Oh, at iti listahan. Mabalin mo akwentaan. Tapno di mo ibaga asasauran ka. Dahito iti kopyam. Kopyak mo to'y maysa. O sige, ante. Katagyaman na. Awan anyaman na kanakan. Di mo lang napalpalabas ni Manong mo dito'y paraangan nyo, ipag. Limabas damat itay danda ni agsip nga't Manang. Kadwa na ti kumpari na. Ay na, napanandaman nga tan, aya. Ang mga napandamanan ijipiryaan sigurado ang mapandamanan makisugal. Ay, awan man nga ruden ah. Ipaabak naman ang tinaglakwan mi iti silicon beans. Sapay dakkel agataday jay. Ay sus, apay intugot na nga ta. Sigurado ah, dayjay pa'y ti kunam. Ay na, awanan ang arod. Sapay pag-aayat na matlata ti makisugsugal nga oray kanayon mat amaabak. Ay, day takot nga rod. Talaga asakit ti ulo dayjay akabsat mo. Laklakayanan ngam awan latamot pa nagbalbaliw na. Kanayon kumot abagbagaan ngam talagang awan dengdenggan na.
Ay na, nagsingpet ka ngamin unay manang. Ungtam ngamin no kasapulan nga apaem, aramidem. Ha? Barang makarik na. No kasjay ngamin apan panoy nuyam, agruam. Iso nga ikam kit di iti pagnakman na. Nasaya at matasimmangpet kan, Steve. Oh, apay ka di bakit? Atay bagab? Ayan tinaglakwan ta iti silicon beans. Awanin naabak iti peryaan iti rabi. Anya? At ang arod suspetsa kasi nahaorda kami. Talaga ngamin anak kimos ti kwartang igam ko iti rabi. Nagnag na kami pagkat din na nagawit Taulti mo pagplete mi katawan na bati. Ay, unay kan, Steve. Talaga ka di akas tamlatan akanayon, ha? Amumit nagrigrigatan taday a kwarta. Ngam napan mula ang impaabak ijay peryaan. Sa nabali, tamasukatan tumat lang dahil bakit? Mapantan tumanan agburas iti binskin sili. Aglablabas kan, Steve. Ha? Nabayagan a panahon a nagululima ka. Agyaman ka tanasing petak. Nga uray kasta ti aramid mo. Ngam ita, jakon kabailan. Napunuan na kon, Steve. No di ka pa'y agbalbaliw. Agsinatan. Ha? Ay ko saan bakit? Pangasim ta din sinaan. Ikarik, agbalbaliw akon. Ija akong nagitibiso. Promise. Naimbag nga aldaw mo, friend. Kastamat ken ka, friend. Anya nga iti madamag. Syakit di at irumbang nga agdamag iti kastakan ka, friend. Ha? Anya ti kayat mo asawan, friend. Kasla nangag ko ngamin nga agap-apad da manong mo kiniipag mo idi rabi Apag husto ngamin alim mabasak di tabalay da. Iso anang ko ti panagsinsinong bat da. Kasta aya? Wen, friend. Amangan no tinungpal matan ni Manang Merna ti kunak nga apaan na ni Manong Steve. Anya? Ni, imbagam ti kasta kiniipag mo, friend. Wen, barang makarik na matan di kapsat ko. Aglablabas mat ngaminan. Gaputa na singpot di asawa na, aramidan na matan ti kayat na. Hay, laklakayanan ngam aging gaita, kasjay paylaeng ti ugali na. Sa bagay, husto matkit di nga agpayso no inapan ni Manang Mirna nila kay na. Barang agnakam kat agbalbaliw matan. Wen asino mat ngay ngamin nga asawa ti maragsakan iti kasjay nga ugali na. Artek lang arudan, sugador pay. Hay, uray kabsat ko ni Manong Steve, jak kanunungan ti kasjay nga ugali na. Merna, bakit? Apay. Ay ko. Sumurot ako makini Pari Santos. Mapan kami makidaya ije laod. Ay saan? Siguradong agbartak kan agsugal kan tumanin ijay. Saan mat bakit? Kasaranda jay. Iso nga on ti sugal. Ay uray pay. Sige natin italaang mo. Ikarik, saan ang agbarte, promise. Ay kat mapan ka Ngam inton agawid ka. Awan tumatan asawam asang patam. Anya? Nalawag tinangag mo, Steve. No ipilit mo ti kayat mo. Sige, saan ka alapdan? Ngam ipasiguradok matkan ka. Nga inton agawid ka. Nakasako aminan abadbadom. Saan nga rodan? Di ako nipilit ti kahit ko. Bakit? Anya day taigam mo a papel na kay. Kasla invitation card mat. Uwan bakit? Asino ti akin kuko iti data. Agkasal ka no ti anak na Martin Candelia. Inalad na taan ninong kininang. Ay kat mayat Naimbag man tanalagip datamat nga inalakas ninong kaninang. Uwan nga rod. Anya nga tatimayat nga irigalo tan lakay. Sigaman bakit? Uno saan? Mangtid talangan iti kwarta. Tay sudan tun ti makaamo gumatang. Ay kat sabali pa'y ati kwarta nga itad ta. Nagadun nga Husto laang mat lakay. Maminsan dalaang mat nga agkasar. Lubos-lubos ang tan tapno di da ibaga anakirmat da tao. Uy, Pari Steve. Naibaglaki din ta nalanaan ka. Oh, si kamay gayam na ito, Pare Anton. Wen pale, medyo nabayagan dyan na uda nagkuyukan ta. Wen nga rod pale, kahit mo tayong ta makilas na iti abagatan. Ha? O sino tinatay ijay?
Yan ngay asawa ni Nana Mila, ni Tata Nandeng. Apay di mo malagip. Naatake iti puso. Uwan, malagip kon bare. Unak lakit din na itabo ng dayjay. Saan pa'y gayam? Saan pa pale? Itangalot ti last night. Asano, mapanta? Imununan na kita card mates ta. Kastaya. Sige, tagpakadakpegin ni bakit ko pare. Ay, nasaanin? Di ka nagpakada ta sigurado adi nakapalubusan ni misis mo. Aglibas kan pale. Ibagam tamapan ka agsibog. Wano saan, ibagam amapan mo dalusan lagi timulay o asili. Ay, wala niya. O sige, urayan na ngarudan dito pare. Di kan umay balay, tamangan nung makita na kapay ni bakit ko. Ang gawitan, pali Steve. Awan pare, nabartig talang ngarudan. Labak tabay. Kaso nga gawitan, pare Anton. Sinaudatan sa amin na kasi kaya ayam ta pale. Iso na abak ta. Ungarod, pare. Bayaman, kwarta lang dito. Masukatan ni kwarta, pare. Dito di kanain mo lang lagipan. Well, meta. Kabay lang ka di pa itiyag mo niyo. Uwan, pare. Sakpete ko nun. Mana? Lumugan ka nito motor ko. Gawin tan. Sige, pale. Inayade ba? Tali, tsakpay kaya't kimatay. Siya pa'y masikog ni bakit ko. Ang kaya't ko pa makita ti putot ko, pale. Uwan ka di pare. Danag mo na yan. Nalala na, lumugan ka tamapandan. Manang Merna! Manang! Anya day dyan, Patricia. Ay, kwa! Ni Manong Steve, Manang! Oh, apay ni manong mo, ading ko. Nadisgrasya da kano iti motor itay parbangon. Anya? Intaray da kano iti ospital. Ay na, day tuyon ti bagbagak. No nagtangkan tumat nga min ti ulo di kabsat mo. Anya nga ita. Ay, uwan nga rod amana. Mala, umay katakuyugan na kamapan di ospital, Patricia. Uwan, Manang. Awalan. Sagsabag tan mga pagnabakain. Masapol ka no ang maoperaan ti may sa asakam. Anya, Agyaman ka, tasaan agrabe ti pan nakadisgrasya yo. Tano grabe, amangan no talaga ang maputa din tasakam. pakawanan na bakit. Ay, jakang mo ti ibagakan kay Steve. Bakit? Among ka di akayat ka abugawan. Kayat ka nga utan. Kayat ka nga apaan. Nung anyang tadyak maaramid, gapoy ti kas na kasasaan mo. Kinapudno na. Nabambanog ako ni Steve. Pangasim, Merna. Hindi na kumawat kong panahon. Pangasim ta si kasuan katulungan na. Ika rin. Nagbalbaliw ako na talaga. Oh, promise. Kapilitan lagi ka matan makaruan. Mabayang paisakan tumakari ko first year. Bakit? Ano? Agawam ti agpapigsa. Tapno makarwar kan dito ospital. Nay, sa dino ti papanam bakit? Nakasukat ka, may. Mapan kami ijay kasaran. Nay, asino ti kadwang? Ay katdagiti ko kumarik Rumarak man mat. Mapanak mat agaliwaksay. Tani, maburburing akong dito balay. Mapanak man mat agrelax oray sagpaminsan lang. Ay kat agawig kang ardadagos, Tanay awan kadwak dito'y balhay. Wan, danag mon aya. Ngam no maimasan mi mat ni makisala, kaya di parbangon kaminton nga agawid. Anya? Inutuan kamat ket din iti kanam, at damat ti agas mo di talamisaan. Di talaangan manggaw at aramidam. Kan may sa, napigsa kamatan. Kabailamon asiksika, taad damat saklay mo akatulungan. Apay, di nakpailangan nga yan napakawan. Bakit?
Nabayagan ang napakawan ka lakay. No di ka kuman napakawan, di saan ka kuman nga sa asikaswan. Nabayag ka paikit di kuman pinanawan. Ah, Ngam kas makita man. Adda aklat ta dito'y balay. Nasaya at tipan nakilangan ko kan ka. As asikaswan ka. Gapot na asawa ka kat nga rod. Iso nga awan nga roden maibagam, Steve. Nasingpetakit di Tauray ka sa nuti kinaartak kan kinasugadur mo idi. Inananusan ka. bakit? Iso adi ka agrek-reklamo no siyak mat ti agbulakbol ita. Di naklapdan iti kayat kung aramidan. Takayat kumat ti agrelax. Naawatan. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Julie ti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay nga ituloy mo abasaan to'y nanumo a surat ko, idanon ko man pa'y tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito'y YouTube. Nang nangruna dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet a nagsurat tapno innak ibinglay ti madama apagdaldalanak iti dan na ti live-in partner ko. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga rudan ti agsalaysay. Agyamanak iti kinaman nakaawat mo, Alfred. Ako na nyaman na, Julie. Amuman nga ramidag amin basta parakin ka. Basta ti kinaputig mo kanyak. Agyamanak, sapay la kumatadi kan to og balbaliw. Saan to apulos, Julie? Ikarik detakin ka. Basta nanusan naklaan ha. Amuman, awan pa'y trabaho. Uwan, awan parikot iti dayta, Alfred. Adamat trabaho. Iso asyak pa'y laang nga rin ti makaamo kadagiti masapsapul ta dito'y apartment. Sana balit ta bumahawak to. Inton addan tumatin panggadak. Wala. Si kantong mat amin ti aggastos inton addan trabaho. Ah, ay. Ay, wala. Dahil talaga yan. Anya nga iti plano yung kina Alfred Julie. Plano iti anya, tatang. Dua tawadan nga agdindin na kayaw. Awan pa'y plano yung agkasar. Ha? Ay, kwa tatang. Kinapudno na. Saan mi pa'y anapagsaritaan day taabanag? Hindi. Apay nga eh. Di yung iba nga aglib-in kayo latan. Aging gabadan kayo iti anak. Kwa tatang. Ibagam kina Alfred, tagkalay sa kayon. Ikakasta, mabindisyonan mo tayo, ti panagdinayo. Bayan nyo ta ibagak to day taken kwa na tatang. Uda, rumbang lang nga ibagam day taking kwada. Nas kang agkalay sa kayon. Tadi, mano atawon mo tayo agdindina kayon. Agkalay sa kayon. Itikasta, agbalin mo tayo aligal, ti panagasawa yaw. Wen, at na akong dito, Julie. Amumat nga aging gayta katawan pa'y trabaho san ka di. Pangalak nga itaramatan tang agkalay sa bilang lang. Alfred. Nagadun tinaplaya ka trabaho. Ngamjak pa'y mo't nga rod na awat. Amumot na itasan ka di. Isasapay la ko matamawatan nak, Julie. No siyak la amay sa, maawatan ka. Kinapudno na, awan matkat parikot iti day ta kanyak. Ta sa anak mat nga agdardaras. Ni tatang laang matkat timang dagdagulit kanyak. Ay, mawatak mo't yan ita, ma'am. So nalaing ta talagang awan pa'y aramatan ta. Iso pasensya ka pa'y laang, Julie. Wan, di ka kadiagdanag ta maawatan ka mat.
Mababainak tupekan ka. Kasi kaamin ang taggasgastos dito pag nanaitan ta. Awan rin bang apagbainam, Alfred? Agdandanatan kas agasawa. Iso arubang nalaang ngarod nga tinulong ka. Ay na, pagyaw mo nak, Julie. Bayam te karigatak tagsapol iti panggadak. Iti kasta, makaurnungak mo tan iti aramatan tangag kalaysa. Kahit kumusta nga iti panagsarita yo iti anak talakay. Ibaganan tupay laing kanaw kina Alfred, di may papan iti imbaga kapanagkalay sa ada. O anya, mamatikan kanyak, Donato. Ay, Amelia, Uray pa'y mamin anom idaadagdagan, awan latta. Sigurado nga ibagan tumulaang ni Alfred nga awan pa'y urnong na. Ngamen, aging ga ita kaawan pa'y trabaho na. iso nga ro dadagdagdag ita. Tapno agsapol mo tan iti trabaho na. Dikit di agbain Nagdakilan akarnay. Ngam isuki din ti papakpakan iti anak ta. Dayta nga rod kag, angam anya ngay, ka na-inlove mo nga rod di anak ta iti dayjay nga Alfred. Ay kat kapilitan ang aganos iti din na dayjay alalakay, ta isumo nga rod ti pinili na. Uy na, professional nga agpaisaw nga masadot matay. Bareng ano makabirok tumula ang iti panggadan na, tapno saan adya anak taki din ti mang bibiyak kingkwana. Barbaro pa'y masyar ka dito dagos may manang Marisa. Wan, ading ko. Adda nga min umay ko ibagakan ka. Anya day tamanang. Agkasapulan iti kanayunan nga staff ti kumpanya apagtrap-trabahuak. Ang mga nukayat mo ti aga-play chay. Adda nga min doan nag-resign. Ken adda doa nga ag-retire. Ay kit wala. Kahit kula unay manang. Sige ading ko. Masapa ka nga rod inton bigat amapan ija opisina. Ta isurok no sa dino a department ti pangisabmitam kadagiti requirements. Sige manang. Kat ita pailaan. Agyaman akon kan ka. Awan anyaman na ading ko. Basta lalaingam ti sumong bata, tapno awaten da ka adakos. Ken masapa ka. Tadida kayat ti empleyado ang maladladaw. On manang. Sa paag to nga rod ti umay. Sige, kitaan nakto ija opisina, ading ko. Kumusta nga iti inaplayam at trabaho, Alfred? Kasalajak pailaan nga rod mamati an awat akbakay. No kasta, adan trabaho? Wan bakay. Addan. Ay na, nagsaya atin no kasta. Maragsakan ang parakan ka, Alfred. Kamo dyanan na. Matulungan kamot langin ka nagiti magastos diti balay bakay. San laing nga na ita? Sigurado ang makaurnong tamot ten iti aramatin tang agkalaysa. Ba nag-apagyaman ak unay, Alfred? Say-saya atom nga roti ag trabaho, Iti kasta, daras ka ang makaurnong. Un bakit? Talaga say-saya atik tagtrabaho. Iti kasta, may pakita ka dagiti datakkel mo at talaga adisidido ak amang ikalay sa king ka. Ha? Kinapudno na. At sakit tinakam ko kadagiti dadakkel ken kakapsat mo. Nang runa iti amam. Anya? Ni, taapay mat ngay, Alfred. Kasano? Kat tagiba si dandak matlaw na yan. Alfred, saan akas na ni Tatang? Ang mga no na misinterpret mo lang ang dagiti imbagbaganakan ka. Ay na, di mo isakit ti amam, Julie. Amo, ken marik nga nakadinak tayo taparakin ka. Ngampala makita. Alfred, Itatadan trabaho. At damat din may pagpanakil ko. Sandak mo't siguro na basta tagibas sitan dagiti tatakil mo. Bakit? Imawag ni Manang Marisa. Kasangay gayam ni Sherwin intong Sabado. Anya nga tanong agawit ta intong malam ti Biyernes. ay katwan Anyan to ngay tigatangan ta nga iyawit talakay. Ay na, ure sa anon, bakit? Birthday nga raw, di sigurado nga ado ti makan ijay. Unangam sa balilat tamot no adda isang pata lakay. Nakababain mat no awan man laang pulos mat bit-bit ta sumangpet. Sa bagay mo't kiti Ay, sikalatan na bakit? Sa paan tanto lang arudan ti agpalingki inton Sabado. Iti kasta, saan tanto ang maidardaras nga agawid? Sa bagay mo't kiti bakit? Aggrocery tanto matan, tapno adda isang putang abasto danan ng ijibalay. Kan mga lata iti cake para iti kaanakam. Sige. Sigat makam mo, bakit?
Alfred, mangtad ka man pa iti pagpalingkik. Nay, nangipan ang mga itisultong. Ay na, manumot lang ang iti nasweldo. Amumot ang nagbayadak iti abang. Silaw, danom, binayadak pa iti loan ko. Isong awanin na bati Aginot ka nga mina Yan ang importante, ti katangam. Sa natila pang aramatam, iti kwartam. Mangidulin ka tapno adan to alaam, no kasta nga adda ka sa pulam. Imbayad ko nga rod iti abang, kasamatan kadag iti bills na. Kan nagbayadak pa iti internet, iso nga awanin na bati. Manula ang mat ngay dayjay kumpara iti sweldom. Saktong tagpalingkin ton malam. Sige nga rod, mga lakanto iti prutas kan natin nga. Saan manen apuro karne ti katangam. Mga lakanto matan iti sabon, shampoo kan conditioner. Kape kan asukar pa'y gayam. Wen, ilistam na kiti magatang, tayo suntulang ti alaet. Alfred, Hmm, agawid tantuman mat ije balay. apa ya? Kasangay ni tatang, agpartida kano iti pato kan kalding. Kaano? Into Nueves, agawid tanto kalpasan ti trabaho na. Sana bale ta agsublita matlaang adagos. Sige. Makitang tuman. Tanay, atun sa amot ti aramidag. Ang mga nag-overtime kami tupa into Nueves. Tanay, ado ti dimteng stock. Kat masapol ang may deliver dagi siya adagos kadag iti nakurter. Sige, sapsapaang tungarod nga ibaga Tapno amok ti ibaga kadatatan. Wen, nakitak nga rod ti post na. Ay na, til-tila mo't iririls na. Wen, ay nadadaal sa mo't ti panunot na. Salbag kita! Salbag! Ay, makapasuran! Madimanan ti keyboard ti computer ko. Mangkita ka ba dito ti baterya? Wen nga rod ngam bilib ka. Adulat tamot ti nag-comment iti reels na. Galing ko sa tayo keyboard din. Makapasuran na talaga. Apay manen aya. Anya tinapasamak di ta keyboard ti computer mo, Alfred. Adi man nga ro din. Sa di man ayang amin tinangikabilang ka ti baterya ginatanggaw. Dito'y laang mo tinangikabilang. Yung mawag damot yung dito. Sige Put din tapay lang ti saritaan ta. Umawag tumanan inton mawaya anak. Bye. Ay. Unay na ya. Mapukaw mo't la amin nga usar dito. Anya aya ti berbero kam. Sa di no tinangikabilang ka ti baterya ginatang ko kunak. Dagitada man ni. Usaram nga min tamatam saan atangiwat mo ti makakaadang agbirok. Ay una yan, Alfred. Dito'y mo't tinangikabilak. Ngam inyalis mo mo't ngamin. Inton maminsan, di mo ngamin pakibibiyangan lagi ti kagawaak. Tapno jak birbirukan no kasta ka sa pulak. Hello, Nanang. Naimbag man, ta nakaawag ka anak ko. Wen, kumusta kayo matan? Nasaya at kami mulat ti anak ko. Da kayo ngay, kumusta kayo mo dita syudad? Okay kami laang mat, Nanang. Halidi mo inton Lunes, apay di kay agawid. Kita to, Nanang. Tani, ado mat ti pakakumikumak ditoy. Ibagam to akin ni Alfred, ta agawid kayo mo dito'y balay anak ko. Sige, Nanang. Ibagak to ken kuha na inton makariing. Nakaturog pa'y ngamin. Sige anak ko, sapay kumata makaawid kay tumay, kailiw kayo ngaminan. Wen, Nanang. Bayan nyo ta ibagak to kin ni Alfred. Barang awan to ti maira na apapanan na kat makaawid kami. Kasano lakay? Agawid taman mat inton Sabado iti balay. Ela? Uy, Alfred. Dengdenggan na ka di. Ha? Apa ya? Agawid tamat iti balay inton Sabado ko na. Ay na, kastos lahang dayta. Sa peawan ko kwarta. Isupay man ti pamasahe kan pagpalingking agawid di balayo. Alfred. Kan may sa, anyapay lang ti awidam. Kat inuras kayo mo't nagtintin next ka nagchat-chat. Ay, unay kan.
Sa balilat tamit ano agawid mo't da tao. Sa nabali ata agsublita mo't laang adagos. Masadutak. No kayat mo di agawid ka siksika. Anya, ang Alfred. Di nak man disturboin. Kita nga daboy buya. Alfred. Ang gagagluton tali. Mabisina kon. Julay! Apay di tamangan. Ha? Ay, kwa. Ikot mangantahan. Nakaluto akmatan. Kaya niya pala ang itigukon dita. Ingkagaon at amangantan. Mabisbisin na tao. Kung di tagit nagsil-silfon, tar aramidan. Wen, mabitlaang. Masilo kami na ito kachatsat mo. Ah, ay, kwa. Adala ang matpagsasaritaan miya iti GC ni nga agkakasinsin. Anahin mo't langit din, ngay sutar aramidan. Apay di kay mauma atsat-atsat. Dahil kan tumad la chismis ti kukwan nyo dita at GCO. Alfred, Katpog mo ba, saan ka di? na. Dantan inuras kayo agtsat-tsat. Nagado ang trabaho dito yung balay. Nung dahil taki din da sa sigaswam. Nung naglabak yung naglinis ka, di at ako man nalpas mo at trabaho. Na. Ay, day takot nga rod mare. No ibaga nang agawid kami ijay balay na, agwanak mat adagos. Ngam no siyak timang ibaga nga agawid kami ijay balay, dandani di na kayat. Ay kat talaga aparikot day tamare. Naimbaglaangan ata saan akasta ni Willie. Mas kayat na paikit di ati agaw awid ijay lugar mingam ijay lugar da. Ay, kasla isopay kit din ati may sa apaka-estresa. Adda nga min dagiti gundaway akil na at latan adi na kasarsarita. Adyak met ammo ti makagapo. Ne, apay ngay nga taakasta ni Alfred mare. Diyak man ammo mare. Ngum adda malagip ko an naibaga ni iti kanya. Nasakit ka no tinakam na iti pamilya. Iti anya agapungay kanumot akasta mare. Idi damo, saan ngamin akayat datatang ni Alfred para kanya. Sadot ka no ngamin, nang ro na idi awan pulos pagbirukan na. Adumot asa udakan ko na idi. Dandanida kami pa'y kidi pagsinaan Angam itataddan trabaho na, at damotin pride na. Kat, anya nga iti planom ita mare. Ay, jak nga rod amo mare. Ay ayatek ni Alfred. Ang kasla na labos mo ti kasdi nga aramidan na. Panagrik na kat kasla saan anapatag ti pamilyakan ko na. Panagkunak mare, nasaysaya at siguro no kasaritam ti asawam. Ibagam ken kwa na dagiti madmadlaw mo. Iti kasta, mapagsaritaan nyo iti nasayaat. Ang mga no suspet samla ang maddayta. Wenno saan, ang mga no addadaduma aparikot ni Alfred. Kasta nga taayang agpaiso, friend. Dayta ti saan tayong amo, friend. Angam kastay nakon, di mo iyalang-alang. Ta ang mga no isuntupay ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan. Iso ano siyak ti sika, kasarita mo ti asawa, mare.